clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka bok chewa du sang ber ka han bok chewani ole keini mizo Christian te kan politician senior tak tele party worker senior in ti te hian ka mudan dik taka chuan an thin lung chung ril ber an thin lung zong hian kan ram le nam hi an hmangai lo ni in ka ria an molwang han ti do ni la emo an hmangai phalo han ti do ni la an thin ur viau lo emo ani om sia ani na taka chuan party politics a hian an boi tok ema ale lama mipui hmangai ber omin anom thiama an vote deal dan thleng hian an che smart le thlar thunga an mani le an chung ko ai tur le an ho sakna tok velin an piang thara vote an la thiam khop mai ram mason na teaching pendan an thiam ema an mani in le lawero aro pui viau thung an party tan chuan dot manga mipuite hanbum kwal vel po an thiam na roe hei tuna po thu bel chiang dol lo mangin mipui an beile ta thu toi te a hilo te ta na oyam tur deuh si in social media lian tak FB group prang sanga te WhatsApp group prang sanga an post kola AR biakin mun chungchanga po zirchian na nei masami alovin ZPM le Synod anin do ti le ta heti tak maya kanram politics huang chunga suala huang tau to mai hi chu ru anavong vung mai engponi se Mizoram Sarkar hnuaia General Administration Department thu chuak hi in ngai thlama support mai te ang through the Senior Executive Secretary Mizoram Presbyterian Church Synod Aizol subject Assam Rifle biakin hunram chungchang chu Advisory Committee meeting ni somni pali thlasari sang ni somni panga nei chuan ngun takin angai tua he biakin hunram hi Assam Rifles in Mizoram Sarkar nena MOU ka ahlan chon zingami ania Assam Gazette notification date ni Hriat sang ka zakwa songa pani chuan Assam Rifle ram chunga rin luta tin chuminua the Mizoram Restriction on Use of Transfer Land Act 2002 chuan Assam Rifle ram chunga arin lut le bok ani chuti mek laya kumsang ni som pakhata land lease number DLL MISC 128 of 2011 siamani chu afel hel deu ni in advisory committee chuan ria tin Central Way Main High Court PIL athelu WP bracket C number 31 of 2023 ya biakin hun hi atel boka tundin huna helairam chungchang hi High Court in angai tu mek sub judice ani chuwang chuan High Court thu chuak aw ma chuan tutan ma he biakin hunram nei tu ni na hi chal claim thei ni in alang lawani ti karon hriat tira che irin tlak Sudhir Kumar Principal Secretary to the Government of Mizoram General Administration Department and Member Secretary Advisory Committee ole khati zong kha ania ole heta hian itana tling lo tlingi inti hian FB Safe Mizoram Group a hian ti hian ron tia Assam Rifle biakin hunchu ZPM Sarkar chuan laksak atum hle mai mo enge party office nei vekher intuma sang ni somni pariat mulama trin diala inti don thowa nakina boina mai tur PC party po kan boyam hi hanban sandonin mun thlen khata office mun kan lo nei sia a boi thak lutuk dinaron tiani adot le chuan ti vanal hruaite inti hian heti hian ron post le ZPM Sarkar versus Synod aron tiani ZPM Sarkar chuan Assam Rifle biakin mun an dilna SEC meeting in anrem ti lo hnuwa ala chu luizel Synod kawsan upa siamin Synod mun achue ZPM lo rap thak zia alang zele aron tiani hetiang hian mipui teril ru lak pen tum takin thu hi an post thiam mai ni Assam Rifles biak in le amun Sarkar hlan le tura angen na chu Synod Executive Committee in arem tilo Synod Executive Committee SEC thutkhom voi zathum som pathum na chu ni laini atanga ni min thleng khan Aizol Mission venga Synod Office GM Loi thola Synod Moderator Reverend RC Langha gliana kai shwaina ane ania members a somthum paruk an kalani zone thudon danin Mizoram Sarkar in lamwali a chevela tanga Assam Rifles an chwata ka wanga Assam Rifles biak in le amun Sarkar hlan le tura angen na chu SEC hian mun takin an ngai to a
Assam Rifles biak in le amun chu kumsang khazakwa somnga malama khatila ya borsa pina pek ani awangin Assam Rifles ram ani lava hetiang itil omdan ani awangin Assam Rifles biak in le amun chu sarkara hlan let anrem tilawani ole adot le chuan sef Mizoram boka hian malaral te sailo hian hetiang hian arun post veta ram lo thin chunga ram nei zong zong laka kumsang ni somni khan Central Main High Court PIL an thelut chu thu ain che me ka wang chuan ram lo thin chunga LSC len list nei zong zong chu khoi che zui thiang lawani hei ba ka hian anram pass nei te kirtura deal anni ram khoi che zui lo tura hian biakin mun len list 2011 mi po atel tun naya lamul chungchang advisory committee chuan ram nei zong zong te thelu tura ngen vek anni advisory committee a hian OMA MHCP MOP MZP MSU Intec political party zong zong ayo NGO sang le sarkar ayo te antel dampa in thandona ZPM le koshan Indo anga thu thedar anom mek ki thilom dan dik tak anie azia ka khian achiang ngal vek ani atiani General Administration Department GAD tu chua kha kan ngai thavek to kata khan kumsang ni som pakata len li siam afel hel dewe tin advisory committee OMA MOP MHCP MZP MSU Intec le party sang ayo ten anrelania political advantage sa lolang na chi ani lawa MNF Congress PC etc arel tu te zinga antel vek ani mani party puite thurel lo politicize kan chingani chuan mani mong hlim na mai ani ti kha hriaila thawme ole andot le chuan Thudik Hriat thi Mipui Chanvo ni ti thupi manga remro tiral te sia kengin FB Mizo Special Report Group arun po sahi ingai thale phot tiang Central Weme PIL thelu zinga Assam Rifles mun atel tun maya Assam Rifles biakin mun chungchanga thilom zia hrechiang loten anrin thu anvordarin ZPM le Synod lo Indo tir thul antam thu kan po sani pon hriat chian masakna le zir chian masakna nei phot nuwa po si athanga ye anhoya le kha kan mu hi Assam Rifles biakin mun chungchanga GAD in Synod le kha anthon na ania he mun hi Central Main PIL an thelu zinga atela chuwangin subjudice lai ani thu GAD hian Synod an hriat tirna ani hemi thu chuak chungchanga hian ZPM mo MNF mo lam ani lo ani hian inrolna an nei lo danangin thil akal so mup ani berzok politics toinu manga ZPM party so kalai ani wanga lo pu ming chiat tum chiam chi po ani lo party workers mo tak ho tu po chi chu admin te pon approve longam se a thange Mipui hian thilom ji an hriat theinan kalo posa atu dana zirin ache pakain kanlaron posang chu helai mun bik hi atiani remro tinal te siak eng ati thatak setani Mipui ten nang ma wangin tiang hian Thudik kan hriat pa alomom tak zet ani e ole ato bernatan reverend kelal tan zawan Thudik ti thupi manga athuziak klem te dik maile tram mai hi ingai thalok tiang Mahatma Gandhi Khan London matriculation ai exam trumin rangkachak aya hlu enge ni ti zona chu Thudik ti na chang anti kanpi le pu te po khan Thudik close le ange zia hi an threchianga an phak tok zelin diktaka nungturin an lawin zirti train thilmak deu ero om Thudik anianga diktaka nunpui tu chunga turna athling fo thin hi ani isu po kha pilatan zudatilal iniem tia azona diktaka achana wangin crossa khenbe ani kha ma se Thudik chu phumbo thei ani lawa wangin isu po ropui takin athole ani dikna chu rabe chang umma se atlo le thin ti hriain Thudik chu leila hralle to suangche thufing te bung somni pathum chang somni pathum ole khati zong kha tun thumo video kanon ti chu thei chu alo ni le ta thli tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan mu dan le ngai dan te milo talan sakle theu turin in khongai na karon nge ne like comment le share te tin mile subscribe lo ten milo subscribe zel turin in chan puina karon ngen tak mewani